toe whaatalo whātu I lau whaafonga arele nei fo I tae ao mā lo le folau. O si mai lau whaafonga o Talala Radio Samoa. I tala to mua o le asonga fua. E le whai ngō fiele mana onga o le whai ngā malo o le atu kuki e ala I le whai o la lātou lava ia tusi folau whaapele si tiseni. E se mai le tusi folau New Zealand o loo anga vaa I le taimi nei. Whamatalanga o toe maua nei whaamaunga o reportia I le One News o loo I loa I le tali o le pāne mi o New Zealand Christopher Luxon ma lana whai ngā malo I le nei mana onga. Mai le pāle mia ia Luxon, a whai o le mana onga le o le atu kuki, o le whai a lava o lana si tiseni malana ia lava tusi folau o lona winga, watatau ona tūtu o tasi, ma e le ma whai ona nini atu ai ma le tusi folau New Zealand. O lona winga o le aleto e anga vaa fo I benefiti o loo anga vaa I tangata atu kuki ona o le whainga whaapa anga o loo iai nei e pe ona o sia talu mai lea feiva se lau ono lima. Lea ele ngata o loo anga vaa I tangata anu o atu kuki si tiseni ma le tusi folau New Zealand. Ai whaapea le whaatupe uma I le whainga malua New Zealand o mea e mana o iai le atu kuki. Ai mai le minista o le vaa I whafua New Zealand Winston Peters o se mataa upu e mo o mia le whaapalotai o le atu kuki. Fina ngalo whaali o le to'atele o tangata anu o atu kuki o loo I New Zealand e le o mana na o e momotu le whainga whaapa anga o loo anga vaa I le taimi nei I le tusi folau New Zealand. Se isi tala mai Vanuatu, a o toe whaatula I Vanuatu mai le mafui e malosi na lulu wai le vaiaso tālu ai, o le walapata ia I timunga mamafa. Wa fautua ina tangata o loo no nofo I no fuanga wala matia ngō fia I maunga solo. Po I lātou nei ano nofo I le taulanga watatau ona o ese, ona o le si o le suasami. Timunga mamafa fo I nei e ono sauai malolonga. O le alava fo I o loo faa wau pea ona faalongo ina mafui e la iti le umai o le mafui e malosi na lulu. Ma o le tae awana nafi na faalongo ina I le malosi e ono tesi ma le tasi. Tusalona lo loto ma le fase fulu kilomita I se sifo po vila. O loo whaawau pia nei ngā lue ngā inisimia New Zealand whaapea Vanuatu. Ma o loo tālia se isi tala po o le ale isi ngā iwa I ngā tangata o loo nonofo nei I le taulanga. I whaamaumaunga o tangata maali liu I Vanuatu ono o le mafui e, wa whaamaunia mai le disaster management o Vanuatu lava. Ma o loo toe lango fo I le whalemai a Villa Central, se fulu lua le au whai wa reportia, suia mai le se fulu ono na iai le vaiaso tālu ai. Tu mai fo I whiwa inga whaavau malo le aso ananafi le ana toi tatala I le malaiva ali le whaavau malo a Vanuatu. O loo whaawau pia le sa ilingo le tamaita I talavou se fulu iwa tausango Upper Hutt. Whaamauninga mai leo o le po le aso tu na ina luai mai a Johnston e Savani. Mai le afo le valu I lea poe o mai le taimina au mai reporti mai le ofisa e le I maua lava. Woto e talo sanga mai leo I tangata o loo no nofo I Harcourt Park mai la toi to Tara Park. E toi siaki a lato CCTV pele whaamata e mawai nisi whaamauninga moso e suenga o loo whaia nei. O loo toi whaawau le tae au nei sa I linga ma o mai ai whaapea e le ialo ma se ato po o lana telefoni whaavea I foi. Whaiwatu I tala mai Albania I Europa. Tasi le tausango le atapea I Albania le TikTok tu wa iai le whaatupu vevesi le vao whanau. E awhia tolu se laufo na whaia I le vao le malo, whaia onga ma mātua. I le umai o le maliu na tatui tu lo ai e le isi talavou le isi le o ngā totono November. Ma e whapea na mafua o no o whainga TikTok. Whai mai le pāle mi o le whainga malo e le whai ungo le vaiaso. O le a whaasa le TikTok mo le tausanga I tasi. Ma e amata I se taimi o le tausanga fou. O Albania o le to te le lavo tangata e wha o ngaina le TikTok o whanau. Ma ua to atele mātua ua whaalia le popole. O na o whainga TikTok nei ua wha o ngai I la tauanga ese. Ma o fo I maave I le a onga. E le o tangata uma Albania o lango ina le fina ngalo o le lātou pāle mia e tape le TikTok. Wa whai o toi tala la Radio Samoa le nei fo I tae au. Manuia le nei aso.